Hai, Assalamualaikum. Saya masak kari pula. sorry. Sardin. Masak biasa je lah, tumis kan. Bawang merah, bawang putih je. Nak cepat. Simple dan cepat. Lepas tu, yang kelainan dia cuma saya letak ni. Satu sudu kecil ni. Ini. Kunyit. Sebut kunyit. Tapi kalau korang cakap mengarut ke apa, up to you all lah. Tapi saya memang suka kelainan macam ni. Saya punya ni kan. Orang kata apa? Saya masak bersederhana, masak sardin je kan. Bisu-bisu, tapi memang saya akan ada buat kelainan lah dalam setiap video saya lah. Tapi saya rasa tadi sangatlah molek. Okey, Ajinomoto dan garam sikit. Cukup makan malam. Assalamualaikum.